Asinivusela amaswahla amahle ehlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami ngingiJohn wakaPhirezi Sibongo ngathemba ukuthi niphilile amaswahla akithi kuphina kuphi ke lapho umsakazo Eswatini TV unithola khona sengilesine lapho sibuka khona ke luhlelo Sive Siyatfutfuka longena njalo ke ngalesine maseshaya gabanqa insimbi yesiphohlongo kusihlwa lo hlelo umsakazo ulenda ke ngenhloso ekhombisa ke imisebenzi yentuthuko leyenteka ke lena ke etinkundleni kulandzela ukuthi ke uhulumende akhiphe ke imali esikhwameni lesatiwa ukuthi ke i-Regional Development Fund lesingaphasi ke kwelitiko ke letinkundla lekungilona diko ke uhulumende alithumela ukuthi ke impilo yemaswati lena ke etinkundleni ayibe yinhla ayibe ngcono ithuthuke emaswati akwati ke kuphika uthola ke impilo lengiyo ayithola ke thudane phecelezi ama decentralized services kulesikhwama ke uhulumende ukhipha ke imali yenkundla ngenkundla asukumise ke imisebenzi yentuthuko leqhamuka ke emiphakathini ihambe ke yetinkundleni ize ifike kuye ke uhulumende lomkhulu lapho khona ke ayikhipha khona ke le mali ukuthi emaswati ayendeke lemisebenzi letawuletha ke intuthuko lapho ahleli khona ehlelweni namuhla ke sitawubuka ke inkundla yaseMatsanjeni North lekuyinkundla lelena ke eMpumalanga elibonjeni esifundzeni ke saselibonjeni lekuyinkundla ke leyakhile lapha ke eTikhuba kanti ke iyakhelene kakhulu nedolobha laseSteki mawuphuma nje ubheka ke bumaphungwane ushaye uze ke uyofika ke ngomambane ngileyo nkundla leyo ke lesiyibuka ke namuhla lilunga layo leParliament ngumhlonishwa phila wakaButhelezi lophinze ke abe yindvuna yelitiko ke letisebenzi nenhlala kahle la eveni laKangwane masikhuluma ngenkundla yaseMatsanjeni North sikhuluma ke ngenkundla lenebantu ke labatinkulungwane letingemashumi ke lamabili nakuthathu 23,000 webandlu lokuyinkundla ke licishe ibonakala imumethe ke bantu kakhulu kanti ke inemiphakathi lemine lefaka ekhathi ke wona ke umphakathi wakumambane bese ke uhulumende masita ukhuluma ngayo lenkundla lamuhla sifuna kubuka lemisebenzi sibuka ke ukuthi ingabe engakanani imali akayikhiphile njengoba ke lesive sibonakala ke sisikhulu kangaka ukhiphe ke imali lengo 49.5 million emalangeni noma ke tigithi letingemashumi ke lamane nemfica nengcenye 49.9 million ukuthi kwendiwe ke lemisebenzi yentuthuko khona ke lapha ke eMatsanjeni North sivakashele ke lenkundla sakhanza ukuthi cha kusetshenziswe impela kunenge lekwendile le mali njengoba ke kwakhiwe ke imitholampilo lemibili kwakhiwa ke kwetikolo kwafakwa ke emanti kwafakwa emanti lahlobile kwafakwa ke nagesi kunetinhlangano tekonga nokubolekisa letitholile ke imali lokukhulumisa ke imisebenzi ukuthi ke labantu labaphila kule nkundla bakwati ke kucala ke imisebenzi letawukhona ukuthi ke bendena ke sikubita ngesilumbi ukuthi income generation projects iphumele ke impela le mali isebenzile kulohlelo namuhla amaswati akhe sifuna ke unikhombisa le misebenzi leyo ngekwehlukana kwayo lokuthi ngasithi 49 million uphumile usebenze mbamba invele usebenze ini engiyo into lemisebenzi sitawuveda lokho ke kulohlelo Sive Siyatfutfuka kanti ke ngaphandle kwale mali lengo 70 ngaphandle kwale mali lengo 49 million emalangeni uhulumende uphinze ke waba lenye imali eceleni wayabela yena Matsanjeni ngaphasi ke kwemaphakelo latiwa ngema capital projects lengo 72 million emalangeni leyo mali ke uyikhiphele ukuthi kufake kwelitiyela lelatiwa ukuthi ke i-pro base lesuka ke la edolobheni eSteki lapha ngase Good Shepherd elishaye ke la kubomaphungwane cishe ke sekuyahambeka usengapheli ke noko lomsebenzi wokufaka ke lelitiyela njengoba ke kuze kuyofika le kubomambane kuyadingeka ukuthi nakhona lelitiyela ligcine ke lifikile uhulumende ke utenta ngetigaba noma ke uwenda ngetigaba lomsebenzi ofaka yona ke le project le pro base njengoba ke sekavele ke amkhiphile 72 million emalangeni ukuthi ke siqale lesigaba sekuqala asingene ke ehlelweni sibona ke le misebenzi lesikhuluma ngayo njengoba sekuvediwe ukuthi lenkundla yaseMatsanjeni North inesive lesibalelwa ku-23,000 lokhu kulandzela ukuthi inemiphakathi lemini lokungumphakathi wakumambane longephansi kwaShifu Mvimbi Mathe wakumaphungwane longephansi kwaShifu Maliwa Maziya umphakathi waselukhetheni wona longephansi kwemfana Nkosi Mkhatshwa kanye nemphakathi waseTikhuba imali ke cishe seyiyonkhana la isebenzisile uhulumende ekuthuthukiseni lenkundla yaseMatsanjeni North ibalelwa esambeni lesingu 49.5 million emalangeni lokuyimali ke lesentshentiswe emikhakheni leminyenti sibili lefaka ekhathi ekwakhiweni kwemtholampilo lemibili eTikhuba nakumavalela kufakwa kwemandi ngemali lengu 21 million emalangeni kumavalela imavalela community water project kwakhiwa kwemgwaqo lemibili etingodvweni Msahweni Maphumula kanye newaseZamokuhle yomibili ke lemigwaqo ibide imali lengu 13 million emalangeni kwase ke kufakwa nagezi emakhaya ngemali lebalelwa ku
2.6 million emalangeni. Kwakhiwa kwetakhiwo tetikolo ngemali lebalelwa ku 3.9 million emalangeni kanye naleminye imisebenzi. Lo mtholampilo waseTikuba wona usekelwe ngemali lengu 11.9 million emalangeni kanti lona wakumalalela wona wakhiwa ngemali lengu 9 million emalangeni. Lokusho ukuthi imali esentshetisiwe kuyo yomibili ibide imali lengu 20 million emalangeni. Lilunga-ke lePhalamende laseMatsanjeni North lophinze abe yindvuna etiko laka Labour and Social Security umhlonishwa Phila Buthelezi ubonga kakhulu kuhulumende ngekuthi alethe intuthuko lekhonsako kule nkundla yakhe. Umtholampilo lemisha lemibili lesekwenta kwekuthi kule nkundla cishe yonke imiphakathi ibe nawo umtholampilo. Kumambane kunemtholampilo lapha sisemphakathi waseLukhetheni Tikuba sewunawo umtholampilo namaphungwane kanjalo. Lekuyindvo lenhle kakhulu esiveni salenkundla ngoba sekude la ngakhala ngekuthi angikhona kuyolandza liphilisi ngabekuthi kukhashana la kumele ngiye khona. Sephose uhulumende weNgwenyama konke sokusonzete edude esiveni kutempilo sibulala nje amabhodlela kuye uhulumende weNgwenyama ukuthi akwende kube impumelelo ekutheni tempilo timane tibe ngilethidudana neSive lekuba ngiletinye tetinkomba kubheka ku first world ngoba kufuna ama services vela decentralized onke afike kubantu. Sive salapha ke kule nkundla sithokota kakhulu ngalokho njengoba sishito bekuyaye kufike timoto tabu Good Shepherd tema outreach programs ngoba tindzawo lephose ti remote lesikitonyalo lena sekunema facilities nje lamahle kangaka kulommango sive sesitakala phethwe umkhuhlane uhamba ngetinyawo utemtholampilo uthole kusitakala. Hulumende wembube wakhe emahola emiphakathi lamabili emphakathi wakumaphungwane longephansi kwa Chief Mali wamaziya lelabita imali lengu 1.2 million emalangeni. Kwase kuthi lelakhiwa emphakathi wakumambane lona labita imali lengu 1.3 million emalangeni. Lokusho ukuthi imali yasentshethiswa ekwakhiweni kwemahola emimango lemibili abita imali lengu 2.5 million emalangeni. Lo msebenzi wekwakhiwa kwalamahola ulandzela ukuthi uhulumende wembube asukumise umkhankaso wakhe wekwakha emahola emimangweni. Kude kuthi sive sitobambela kuyo imisebenzi lehlukahlukene fana nemihlangano yemimango. Bukhulu kwebalinye lihola bubalelwa ukuthi bungamumatha sive lesibalelwa ku 600. Esikhatsini lesengcile besikade sihlupheka ngendzaba la sitawuhlala khona nakunemihlangano besingakhona ihlangana umalina noma kumakhata because besiba sebaleni. Kepha nje sinele kuthola leli hola sesiyakhona kubamba imihlangano khona ayisajiki imihlangano noma abogogo sebahola bayakhona nabo kusitakala sewukhanza bangenela ngekhathi siholela khona. Lesakhiwo salomtholampilo waseTikuba sifaka ekhathi emagumbi lamane ekucilonga tigulane, indzawo yekuthatha imithi idispensary neyekwemukela tigulane ireception, indzawo yekushiswa kwetintfo i-incinerator, injini legadza nakucishe gezi standby generator, tindlu tangansense kanye nendlu yabogadzi. Kungeta lapho siphindze safeniselwa. Kulandzela ke kuthi lemitholampilo lemibili seyiphelile njengoba yabita imali lebalelwa ku 20 million emalangeni. Yaseke iyavula ngalokusemthethweni kuyo inyanga yaMarch lokungumsebenzi lowachutshwa liphini landvunankulu. Enkulumeni yakhe wabongela lesive lesingephansi kwalenkhundla ngekuthi hulumende alethe lusito lwetempilo dvutane naso. Lathi lemitholampilo ingcophamlando kule nkundla yaseMatsanjeni North. Minister utsensinza kancane ngemsebenzi walesibhedlela noma waka-health i-health noma ke tempilo hulumende utibeke embili kuba ne-education lo nyaka njengathi ibudget yakhona ibe ngu 5.5 yeah 5.5 billion tigidzi sentela ke ukuthi bantu bafunze batokhona ufunze amaphilisi bathi take 1-3 times a day
qale lapho nje sitokugcina sonke ukuthi ukhona nekubhalela noma dokotela ubhalela igama lakho nawuthatha envelope yakho emaphilisi ukhona kuyifunza bese ke sekungena i-health ilandzela khona nga 2.74 wena ukhumbule 2.7 nekhumbule nalo 4 ngala ngemuva leyo mali leyo imali lenkulu lengiyonisebenza tonke letinto letika health la kulelive kude la ngengeva khona kuna 204,000 wemaswati la ku art kusho ukuthi anti ARVs ngiyakhumbula ukuthi nase ngibuka wona ngeke ngafuna ukuthi ngente mistake loka ka health angikube bengingedwa bentakusho nje ukuthi antiretroviral therapy kube bengingedwa so 200,000 ayidlala imali yala ayibhadalwa unikwa la maphilisi uwadle imihla ngemihla ngulo hulumende wethu uma hala Lo wakhuluma egameni lelitiko letempilo kwaba ngiyo indvuna yetempilo Imphungalizi Nkosi lo wadvumisela lenkundla ngekuthi yakhelwe lemitholampilo lemibili. Lathi ke uyethemba ukuthi Sive lesizuzako kulomsebenzi sitochubeka siyisebenzise kahle lemitholampilo lemibili. Then kunema clinics ahulumende bese kuba nema clinics esibambisana nabo kwamasonto kuphinze kube nalala ba private lelive lonke leli linema services lang 350 imimango lenabo babetikhulu ingetulu kwa 360 ngeke kube possible sisibeke sakhiwo saka health yonke indzawo sitibeka ukuthi tibe sedvute nengetigaba tato lena nje iclinic lesita abantu siyasisile primary health care lekusho ukuthi umsebenzi wethu lomkhulu la kuvikela kuliqiniso ukuthi sitofika sagula kodwa nakhona uta ngoba sifuna kuvikela ukuthi ungaguli kakhulu hlane khulu live linetifo letinengi indvuna ikubalile tinto letinengi lapho hulumende wembube asita Sive ngako wakhohlwa kubala kwekuthi phela lelive lelisuka lemuva lapho sike saba nalo libhubhane lolungu HIV ngithi sike ngoba sesihambe indlela lenze wakhohlwa lokusho ukuthi wonke lothola lawo maphilisi bekakhuluma ngawo hulumende uwaniketa free of charge. Hulumende uphinze wasekela lenkundla yaseMatsanjeni North ngekuthi abakhele imigwaco lemibili. Lemigwaco ibite hulumende imali lengu 2.5 million emalangeni. Lilunga ke leParlamente laseMatsanjeni North umhlonishwa Phila Buthelezi usichazela kabanti ngalama concrete road strips. Umhlonishwa Buthelezi uthi le mali leyakhela ama road upgrade concrete strips ingetela leyo hulumende layifakile lengu 72 million emalangeni. Liyasebenta nakwakhiwa litiyela iProbase lesuka eGood Shepherd kuya kumaphungwane. Lana sephose kuyaphileka kuyahambeka noma kunetimvula ngoba ngaphambi kokube uhulumende weNgonyama asendelele sakhiwo lesi bowathi nje use kunganalitulu sengeke usehla indzaba ngoba inkundla yethu ikabili kunale plateau la ngetulu kunale lihlanzela ngaphasi and imajority yale Sive sakithi lengetulu sisebenta la eBig Bend engapaneni la ngendansi lesiyaye ngetimpela sondo siye khuphuka siye ekhaya siyehla ngelisondo lenyalo sekumalula ngoba noma lengana kangakanani sesiyakhona lokuthi sihambe siyofika ekhaya ngiyona imfisha le ngoba na lobe kwendeka itolo nalinile bekufuna uhambe uyojika embolonjeni lukhula uqhamuke stake which is more than 50 kilometers from route lesebayihamba namhla so kusite nje kakhulu kunakethu Sive kona kutidlile tindleko ngoba le stretch nje is slightly less than 2 kilometers sesisebenzisa imali engetulu kwa 10.6 million but na ubuka le benefit kule Sive ngoba nema business sekulula kusheshe behle bafikela basebentela khona abantu benkosi nebantu abesikolo nje ubona kunetikolo sekunemitholampilo lemisha lapha ngesheya sekulula kuhambeka mnakethu. Umnumzane William Dlamini longusihlalo welkomiti edingodweni zaweni maphumula concrete road strip lapho hulumende asebenzise imali lengu 2.5 million emalangeni kanye nemgwaco wasedingodweni zamokuhle kamagogo road upgrade road strip ubonga kakhulu lolusido.
Uhulumende ke usebenzise imali futhi lebalelwa ku 10.6 million emalangeni ekuthuthukiseni umgwaqo waseTingodveni, Msahweni, Maphumula, Concrete Road Strip ngetulu kwale layisebenzisile lengu 2.5 million emalangeni. Umnumzane ke William Dlamini naye ubonga kakhulu uhulumende ngekusekela lo msebenzi. So ulusito lomgwaqo. Kona umgwaqo usethe isikhathi lesithe ngoba nangikhumbula sineminyaka lemibili silwa nawo. Nina ukuqala umgwaqo waqala umgwaqo kwakunenzawo lebe impompotala emanti. Sabona ke lenzawo lephompotala amanti lokuthi ingabe lenzawo singayivala njani imoto betilala khona busuku bonke kuphela emaviki lemeli yengetuli ingakhona kuya ngetuli lekumele ite la ephansi ehlanzeni beyingakhoti ukuthi ehlanzeni. Lomunye ke wetakhamiti temphakathi waselukhetheni umnumzane Italy Dlamini lo usebenzisa kakhulu lo mgwaqo. Uthumisa kakhulu uhulumende ngekuthi abalungisele lo mgwaqo. Umnguni ke uthi esikhathini lesengcile uthi bebadvonsa kamadima impela ngobe timoto bedishelela uma linile. Sitakele nduna yenkosi. Sitakele kakhulu nje kule ntsaba le. Njengoba ubona nje la letulu le akwambeki. Sitakele nje kakhulu. Ngathi ningasita niphinde futhi nikhonge lapha endansi. Nala ngenhla nikhonge. Ngabe nisite kakhulu lapha sahamba kakhulu. Tinhlangano ke tekonga nekubolekisa letimbili letingephansi kwale nkhundla nato tizuze kakhulu. Leti tinhlangano letifaka ekhathi umhalabubovu mzamo Multi-Purpose Cooperative Society yona le yatfola kuthengelwa iloli ngemali lebalelwa ku 1.8 million emalangeni esikhwameni saka RDF. Le nhlangano inemalunga langu 22. Lokusikhuluma nje le loli yayo yatfola i-subcontract longumsebenzi wakanyathi construction ekwakhiweni kwemgwaqo wasesicunusa. Bese kuthi lelenye inhlangano yekonga nekubolekisa sinemandla Multi-Purpose Cooperative Society yaseTikhuba yasungulwa ngeminyaka wa 2005. Yona ke yatfola lusito lwekuthengelwa sikulumba ngemali yesikhwama sekuthuthukisa donatifundza i-RDF ngemali lengu 980,276 emalangeni. Kanti ke inemalunga lang 48. Lolu sito lesigulumba lwafika ngeminyaka wa 2021. Le nhlangano ke icashe tisebenti letine letifaka ekhathi umshayeli walesigulumba bese kuba nalo sebenta esitolo sale nhlangano kanye nebesigayo lababili. Sinemandla uqale kusebenta ngalo 2000 nasaqala 2005 saqala kusebenta nga 2006. Nyalo la sikhona sinemandla so sitakele esikhulu enkundleni usitakele esikhulumbeni usitakele esigayweni sempupha sitakele esigayweni sesitambu ngalo so sitakele esikhulumbeni ikakhulu lesikhulumba sitakele nga 2021 siqale kusebenta nga 2000 sasithola nga 2022 saqala kusebenta sesembili iminyaka isebenta isita kakhulu ngoba siyalima ngeminyaka lo mnyaka lophelile nje besifaka ngale ka NMC kunemehluko lomkhulu esiubonile nanyalo ke besingenile NMC nje ngicabanga sosibhadele nyalo timatethu sesithathu uthola nakhona bese sithola ukuthi sibe khona lesu kusiba nemalunga kube khona la kusuza. Le nhlangano isinemandla Multi-Purpose Cooperative Society iphindze ibe nesitolo eTikhuba lokuvela ukuthi silusito kakhulu kulomango. Ngetulu kwaloko ke le nhlangano iphindze ibe nesigayo seligugu ngekusho ke kwemnumzane Mandla Dlamini longusihlalo welikomiti lale nhlangano uthi baneliphupho lekuthi baqale kufuya tinkhomo tenyama baphindze babe nematsela. Solo kusehlelweni Sive Siyatfutfuka kuyajabulisa ke kubona ke bubandi bale misebenzi lesikhulumisako la njengoba ke sivedile ukuthi uhulumende ukhiphe imali ngo 49.5 million emalangeni kuniketa nje cishe wonke ematsanjeni. Sikhanza ke kwenziwa ke umsebenzi lomkhulu kakhulu lokungumsebenzi wemavalela community water project longo 21 million emalangeni kwakhiwe kumtholampilo lapha ke eTikhuba wona ke lobita 11.9 million emalangeni kwakhiwe ke lomunye lapha ke kumavalela longo 9 million emalangeni. Le mitholampilo lena ke ikhulumisa
manje cishe ke umgomo wamhlabuhlangene nahulumende ke lesekavele ke awusukumele ke etulu ukuthi eMaswati akangahambi ke isigaba lesitha ayothola ke isito lwetempilo emhlabuhlangene ukuthi ke eMaswati noma ke Sive asihambe ke isigaba lesingaba ke ngamakhilometha lasiphohlongo sibese ke siyawuthola ke umtholampilo lokungetulu kwaloko kusho ukuthi ke lo mtholampilo sokukhashane kungako ke sibona ke uhulumende abeka ke le mitholampilo cishe ke thudane nalapho ke laMaswati ahleli khona sitawugunya ke mathe sibuye siqhubeke nehlelo. Sikolo lesincane Imphundle Primary School sona sizuze kuhulumende wembube ngekuthi sakhelwe indlu yekuhlala bothishela phecelezi i-semi-detached ngemali lengu 1.6 million emalangeni. Lokhu sikhuluma nje kuzuza emathishela lamabili kulesakhiwo. Thishela Nhloko ke walesikolo Make Matiwane usichazela kabanti ngalomsebenzi walesakhiwo. Sithanda ukuthi bongela nje kakhulu ku micro project losisipile wasakhela nayi indlu yabothishela. Bothishela lesikolo lesi sihluphekile kakhulu sidede indlu. Bothishela labanengi bahlala baqashile. Indlu lesinato dincane kakhulu adibenele labothishela. Sinetindlu nje letimbili lena lesakhelwe yona sho sisesithathu kanti bothishela bang15 sebabonke. Siyacela ukuthi ku micro project ukuthi anga-aphinze asakhelele ngeindlu. Sikolo lesincane saseLucaceni Primary School sona sizuze kuhulumende netinini telive ngekwakhelwa takhiwo taso letimbili. Lokhu ngemaklasi lamathathu lakhiwa nguhulumende ngemali lengu 600,000 emalangeni. Lapho sekuzuza abafundi labangu 150. Bese kuthi engcenyeni yesibili lapho lesikolo sitfole kusekelwa ngekwakhelwa emaklasi lamathathu lakhiwa dinini telive lokuyinhlangano yaka Operation Hope yelive lase-Australia. Lokhu sikhuluma nje lamaklasi lakhiwa nguletinini asadzinga kufulelwa nekuplastelwa. Thishela lomkhulu ke walesikolo Thishela Sibongile Dlamini ubonga uyagangatha kuhulumende nato tinini tenkosi ngekubakhela lamaklasi lamathathu. Siyabonga kakhulu uhulumende usibambisile through micro project basakhela emaklasi lamathathu. Lesesikhona kufaka kubantwana ngoba banengi kakhulu so sibeba overcrowded emaklasini then nyalo secishe kuya balance although kungabalance ngakulokuphelele asekhona emaklasi lathwele kakhulu ngoba banengi labantwana. So siyambonga kakhulu uhulumende usitile vele maklasi akhe benesidingo lesikhulu. So siyabonga kakhulu sithi akachubeke asisite nakuletinye tidzingo lesinato. Thishela Sibongile Dlamini uvakalise ukuthi lesikolo sakhe sinabothishela labali12 kanye nebafundi labangu 353. Thishela Dlamini ke uthi lesikolo sakhe senda kahle kakhulu naselibangeni lwaka standard 5. Bantu bethu baperforma kahle nase kufika elihlolweni ikakhulu la ka grade 7 bayaphasa cishe bonke. Mhlambe nakehlulekile angaba munye babili eminyakeni but leminye iminyaka vele siyamthola 100%. Kuyasebenzeka impela bothishela bayatimisela kakhulu kusita abantwana. Kulandzela ukuthi uhulumende aphakamise umkhankaso wakhe wekufaka gezi emakhaya nasenkundleni yaseMatsanjeni North wende njalo. Tikimu getagezi letizuzile ngephansi kwalelusito tibe sihlanu. Lapho uhulumende wembube atizuzise ngemali lebalelwa ku 1.6 million emalangeni. Leto tikimu ngetifaka ekhathi Sikotini Group Scheme Zone 4 sona lesizuze ngekutfola imali lengu 235,764 emalangeni ka RDF. Kanti ke sinemalunga langu 38. Lesinye ke scheme lesizuzile naso yizamani 2 Electricity Group Scheme sona lesinemalunga la11. Lesizuze imali lengu 151,968 emalangeni. Bese ke kuthi sikimu imavalela electricity scheme sona sazuza imali lebalelwa ku 1 million emalangeni njengoba sinemalunga langu 126.
Buchopho baselukhetheni kumavalela ngephansi kwemphakathi waselukhetheni umnumzane Dumisa Vilane ubonga kakhulu uhulumende ngekuthi abafakele gezi emakhaya. Njengoba uthi takhamuti letingephansi kwemphakathi wakhe waselukhetheni ati uvali nani umlomo alolu sito lwagezi. Kule term nje sifakele emakhaya la 126 gesi. Lo bitengetulu kwa million lamakhaya lafakelwe gesi. Uthi ke la ngephansi la emakhaya lebesibheke ukuthi siwafake la bekakhiphe imali ke wona ahlangabetha nga 10% ang 12 le agcina ngakamtholi lo gesi nanyalo kodwa lo 10% samfaka le kusho ukuthi micro ngenxa ukuthi uhulumende usedele imali so laba kamtholi ke siyakholwa kodwa ukuthi masinyane nabo batawufakelwa lo gesi masinyane besikhuluma yona nje umhlonishwa bekayikhuluma lokuthi utawukhulumisa nabaka micro kukhona indlela mhlambe lebatagcina batenda bagcine basitakala nalaba lebasele. Sikhulu sakumambane Chief Mvimbi Mathe utvumisa kakhulu uhulumende wembube ngekuthi alethe intfutfuko lekhonsako emakhaya. Lathi leyo yinfo lencomekako kakhulu. Chief Mvimbi Mathe ubongela kakhulu tonke tikhulu letingephansi kwalenkhundla yaseMatsanjeni North. Sibonga kakhulu nje uhulumende nje lasendele wona bayikhathi nawo la maklinikhi ngoba okhanza ukuthi abantu bamba sikabalisithe nabayethi maklinikhi kwishe lokuningi nje bakwendile lapha kunene banikole emaklasi nalo mgwaqo lobheke indase Big Bend lo wehlelela indase bomagwanyane nawo sebasikhonkela baka macro so yakhona ukuhamba uphinde ubuye ekhaya kanye naselinile bokhosa ukuthi ojike esteke nalokunye ke ukuthi nawungaba nalokubambisana emkhathini abobabe nabo lamalungu ethu eParliament kungasebenzeka ngoba ilunga leParliament naselikhethwe abantu lisuke sengesesilo labantu banyana ketheswe lethu sonke. Amaswata kithi sesifika ke emaphethelweni ehlelo Sive Siyatfutfuka. Kulo hlelo namuhla besibuka ke inkundla yalapha eMatsanjeni North esifundeni ke saselibonjeni. Matsanjeni North ubukula la ikhathi edolobheni esiteki ushaye ke wenze bo good shepherd bese ubamba amaphungwane kuboti khuba uze ke nako uyoshona kububabe ke Chief Mvimbi Mathe lena ke kubomambane. Inkundla lenkulu kakhulu njengoba ke ina 23,000 webandlu uhulumende uyabeleka imali ngo 49.9 million emalangeni. Sesiyibonile ke imisebenzi emaswati lamahle mikhulu mihle yayithuthuka impilo yemaswati lokufaka ekhathi ke nangomsebenzi wemavalela water project lengo 21 million emalangeni amaclinic lamabili munye ke usetikhuba munye ke ulapha kumavalela munye una 11.9 million emalangeni lona lo munye una 9 million emalangeni kuhle kakhulu Sive ke lusito cishe ke selithola ke thudane kanti ke futhi lokunye lesikubona ngale imitholampilo uhulumende lekacishe ke ayendele lokuthi ke singasakhambi leSive sithi kumbe siyofuna izibhedlela letinkulu uyafaka letinto letitholakala ke nalena ke kulezibhedlela letinkulu into lenhle kakhulu sibona ke nekwakhiwa ke kwemigwaqo la kulesikubita ngesilumbi ukuthi ngema concrete road projects elehulumende kuleyanzawo ke ukhiphe ke imali ngo 13 million emalangeni ngebubi bale migwaqo noma ngafake litiyela kodwa ke lo khonkolo losetshenzisiwe lapha uyasho lokho ukuthi kuleti indzawo lapho khona timoto kumbe betishelela khona nemabhasi lokho ke sekutaba indzaba yayitolo sibone ke neSive siniketwa ke imali cala ema-income generation projects njengoba ke ema-cooperatives kuleyanza wayaniketwa ke imali Sive ke sikwadi ke kucala ke imali ufakiwe ke nagesi njengoba ke sibone ke kukhishwa ke imali lengo 2.6 million emalangeni lokunye lokusijabulisako imali lengo 72 million emalangeni uhulumende nakayikhiphele nje ukuthi kufakwe lelitiyela lelatwa ukuthi ke i-pro base lelisuka ke la good shepherd elitsabule la ekhathi ke kumaphungwane uzokuyofika ke cishe ke khashanyana nale yanzawo njengoba ke lihamba ke 12 kilometers sewungconywana ke lomgwaqo Sive sakhona sithandazela ukuthi ke lo mgwaqo udzabule uzoyofika le ndasi boba bemvimbi Mathe lena ke bomambane njengoba ke uhulumende lo mgwaqo awenda ngetigaba sibongele kakhulu kuba nathi ke ehlelweni Jehova sigcine sibonana ngalokudala siphilile sale kahle.